Osnovna škola Đuro Salej proslavila je školsku slavu, najpre u školi, a nakon toga i u dečijem pozorištu. Naša škola je poznata po tome što već godinama unazad ne priprema klasične priredbe za svetosavsku slavu, već pravimo predstave. Predstava se zove Ovako mi rastemo i ove godine smo na inicijativu dece odlučili da je izvedemo i u humanitarne svrhe za našu sugrađanku Danijelu Stankić. Smatramo da je vrlo važno uključivanje dece u humanitarne akcije, da bi od malih nogu videli koliko je lepo osjećaj kada se drugima pomaže. Predstava nam poručuje da je najvažniji duh svetosavlja da širimo dobra dela.